Evo me opet sa greškama. Kladim se da ste napravili ove greške u izgovoru. Kad će neko napraviti video kako ja pričam hrvatski? Jedva čekam. Number 1. Table. Table je stol, to svi znamo. Ali ako stavite ova slova na kraju riječ, izgovara se table. Tako da nije vegetable, nego vegetable. Nije comfortable, nego comfortable. Make yourself comfortable, have some vegetables. Niste ruska mafija. Ajmo lipo govorit. Make yourself comfortable, have some vegetables. Number 2. Kad je mb na kraju riječ, ne izgovara se b nikako. Tako da nije climb, nego climb. Film nije Dumb and Dumber, nego Dumb and Dumber. This is a thumb. Svak voli janjetinu, pogotovo ja, ali ne izgovaramo b na kraju, tako da nije lamb, nego lamb. Lamb. Number 3. Kad je t uskupa, najčešće se izgovara kao č, tako da nije natural, nego natural. Nije futur, nego future. Nije situation, nego situation. I nije tuna, nego tuna. This is tuna. See you next time.